Tepuk tangan dulu untuk Parsaruling kita ini. Pokoknya Maria bilang, ayo diri semuanya, nyanyi semuanya, nggak boleh ada yang duduk. Marsada-sada, laos dilang-langi doa, arlungun-lungun, manete kilu kidaina, desian mata, patingot langkah kidaina, lasso maluju. Tu dosana, tu sanggar saka bonaina, nasai madudu, na meol meolidaina, diulus halogo, songan bulung ni buluina, nasai madudu. Taek deoma. Uluson awalogo sahatu tadi dainang tuluat nadao pos marohani dainang tibudo auro siang tano perjalanan tuluat nadao. Sahalinai tamarende uluson, 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 uluson awalogo sahatu tadi dainang di luar danau pos marohani dainang di budo mauro siang tano perjalanan di luar danau.
teh. Jadi molo marningot endeon memang lungun doa teh. Alana hami pe sian medan dona jolo. Jadi makatai mahita hate. Pergangadil do hami. Jadi jolo bapakku supir angkot do supir opa onom. Ibuku omakon ibu rumah tangga. Jadi memang di Pangaratuan di Jakarta macai maul do memang. Jadi memang molo marningot lo gomang teh. Ima hebat niaka inong. Nah martangi yang terus nah memperjuangkan Maria. Boy mahami sanaris nga 10 tahun di Jakarta jala au pe nga lulus do kuliah. Adikku nga karejo holan alani bahasa nih Tuhan nga luar biasa. Jadi au pe mandok mau lihat do tutulangkon. Terus do diingot tiba. Tungpe iba kadang-kadang lupa do tutulang. Pas rohe pengi baru maingot tutulang. Ido mau lo bere, ido mau lo hebat nih bere ate. Tulang Presley, Huta Barat. Jadi lagu apa dulu kita tulang? Nyanyi lagi kita ini, gimana? Awur? Oke.